Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana ma madaya wasi'al. Salat pang-panga agama kala kopa istiqomah ban fardu ain hukumah mun itingkal pas remah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al. Reng toah telok bernanah mersetong bapak ebunah merduaan matoana senomer telok kuruna. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al. Kase telok pangas teteh cek sampe nyake ateh tanda-tanda nareng soleh kase telok pada abek teh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was-samaa'a wa ma fihima wa ja'alahuma dalilan biwujudihi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala fi hadisihi an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para kiai, para guru, langkong-langkong hadratal mukarram ajunan simuljah Kiai Haji Muhammad Ra'i, hadratal mukarram ajunan simuljah Kiai Suadi, hadratal mukarram ajunan simuljah Kiai Abdul Hamid, hadratal mukarram ajunan simuljah Kiai Haji Muhammad Said, sareng seteje para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, para sepo-sepo kampung selain si abdina tak bisa nyebut tong persetongah sesangat abdina amul jaaki tor sangat abdina takzimi. Ajunan pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, langkong-langkong Bapak Kepala Desa Kadim Koel lagi, langkong-langkong Bapak Kepala Desa Koel sareng sadeujeeh setap-setap epon sesangat abdina amul jaaki tor sangat abdina takzimi. Ajunan hadirin muslimin kaum pengajian sesame-same emul jaaki sareng Gusti Allah malar mugeh rabuna sareng along polong abdina ajunan eka dinto tempat malar mugeh terus sadetiatan deh
kaangkui terosa along polong abdina sarang ajunan sampai dapat dek kaku laku esuwarkeun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Sebatan kaula amul jaaki sahibul hajah sahibul farah was surur pasir tuh Bapak Purali sahibul hajah tretan Bapak Purali eki sareng seteja keluarga besar eka dintoh sekak dima siang ada semangkin beliau sekeluarga besar ampun epas teh ampun takdir sareng Gusti Allah marabu para kiai marabu para ulama tor marabu ajunan orang-orang soleh ajunan orang-orang bagus seteja dalam rangka mantan lagi nyalameten mantan pasti ada putra nasi mantan nyalameten putra si ampun iyakat nikah engki kak dinto Imam Agus Ananda Imam Agus Wahyudi sareng Dewi Purwati malarmu kekalaban sabab barokana pengajian barokana doana ajunan para guru ajunan para undangan para rabu malarmu ke mantan sesepasang kak dinto etetiakina keluarga sesakinah mawaddah warahmah cudu baris dunya akhirat ngaul lianak poto sesoleh solehah karatu ka Gusti Allah nyelepeh dek ka orang sepo tor aguna dek ka bangsa sareng nagara. Amin Allahumma. Ben malarmu ke sateja dunya seekor banaki kaangkui mabada acara kebagusan yang ada semangken malarmu ke bi Gusti Allah ekenteen nakala bentunya selebih banyak ben selebih barokah bi Gusti Allah. Amin Allahumma. Hadirin para rabu sesame-same emul jaki sareng Gusti Allah. Sepertama abdina ngatorakina songkem dari Hadratal Mukarram ke Haji Ahmad Badui Muslim Bunangkah aba abdina karena sestona seiyatore seiyonceng siang ada semangken kak dintoh aba abdina ke Badui tapi beliau semangken tak bisa hadir asabab beliau kak dito semangken parpaan songkan tretan ampun genging 2 bulan beliau songkan riberin sempat ibek taduka leka sorbajah ngamar emekasan opnama sampai sekemi areh kenging 10 hari ampun guber bedai jompok semangkin kita bisa mios ki masih dalam perawatan jompok mila dari kak dintoh beliau tak bisa hadir pas abdina seepakon songkem dari beliau dak ka sohibul hajah dak ka ajunan sateja para rabu dari beliau songkem nyona pangaporah cepon sesobung batasah ajunannya poraiki bapak alhamdulillah manteran abeureng ngakalaben pangaporana Gusti Allah. Amin Allahumma. Hadirin para rabu sesame-same emul jaki sareng Gusti Allah nyereng sokore dimin papangkian nang esiang ada semangken kak dintoh kalaben pamausan alhamdulillahi alhamdulillahi ala kulli halim makanah alhamdulillahi alal imani wal islam alhamdulillah abdina sareng ajunan bisa eparengi aki pangki eparengi bisa along polong nang kenangan semuljah waktu semuljah nang acara semuljah ben along polong ben oreng semuljah. Amin Allahumma. Lebih-lebih semangkin acara mantan Masya Allah alhamdulillah nyereng doaki mantaran mantan sekadua tetia judu baris dunia akhirat. Amin Allahumma. Mangkana abdina mator kamantan sekadua lebih-lebih dek keajunan Ananda Imam Agus Wahyudi matoratan gula ajunan senga teti orang laki pin reng bini kalaban bener karena apa tak langkong saporana ajunan mana bidimin biktibian semangken ampon atambe kedua mana bi orang sepona ajunan dimin duaan semangken ampon atambe 2 pasirah matwa mana bi taretan ajunan dimin kuncoman taretan tongkel epak tongkel embu semangken atambe pasirah epar mana bi dimin tatang kena ajunan cuman tatang kena eroma semangken atambe tatang kena neng eroma nama matwa mela dari kak itu ajunan senga pertama abdina mesen ke ajunan Ananda Imam jadilah orang laki sesap ngadepi orang bini apa sahabat tak langkung teretan Pak Alemi orang laki
patengki ipangkat na orang laki, pasoki i arta na orang laki, keng munta andi sesetong ni kama rosak. Pon apa? Kotu sabar ngadepi orang bini. Jabuk kasambu, kama mantan mungkin. Beda. Sampai ya. Walhamdulillah, mi genteng kanan. Alhamdulillah. Mantaran genteng keluar dalam. Amin. Amin Allahumma. Sehingga abdi nama toroah jadilah orang laki sesabar. Jabuk kesambu tat imam, jabuk kesambu. Umpama orang bini, umpama bini na ajunan tepak kase Jeremy. Iya, kan mun Jeremy kan biasa mah. Neka Jeremy saraan ben Jeremy. Din sambian daerah memakai pad lillahi pad. Tadi daerah mah ya jabuk kesambu biasa. Artinya cau-cak budebu kadi satat imam, cau-cak budebu orang laki sekecap reng bini telujus biasa. Daerah mah setong benden, setong kotu bende isap sabar, kotu bende sabar. Tung sengak pasabar ngadepi reng bini. Gula tat imam jimin tat imam sareng abadan gula ida bui. Cong. Kadit toba. Sengak ya. Baan ku laku mun abine detik orang laki sesabar ya. Siap bah. Lambok kita abin. Periksanya boleh menapa? Tahu kakek siapa orang laki sesabar? Mek tau nih ngabah. Ongguan kiba orang laki sesabar ya jong mun ngadepi binina para paan ngosok binina para paan pegel tina torot ce ben laben mikir gula mah bah tek laben ada remaja ce engkau orang laki masa engkau bakala karing bini tetidik bergula abine mah begitu gula abine nih bini abid bah para paan ngosok ilaben begitu ilaben jeun syarat teh aduh me de iya jan teu gula nyoba ngakui teorina abah taktik ke abah nek bini ngosok labah torot nengenang labah medep nengenang keng kun tak nguntal pil tidur gula labah nengenang penting lah abid ambu tibi Allah tidak iya ngadepi reng bini Allah bentak langkong sabora tadi imam reng bini ini kata imam biasa make tengkas nang ujau karo iki betat iki begelem roma begulem ada di parapan kok rokokan manyaman bet bulan di taretan ijau nak yang ijau nah abini pondeng gula para pantai santai kok rokokan padet teng nih bini sambil ngarep teh pah ngocak pola sambian abini boleh ego bah orang kok rokokan abini ya boleh dan jabuk kesambu biasa pasabar setung pasabar ngadepi orang di orang bini pasabar mulja orang bini makan kan pokon mulja aki ma akroman nisa illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun tak mulja aki ke orang bini kecuali orang laki si mulja bentak ngenah ke orang bini kecuali orang laki seenah makana mulja aki deur macaran mulja aki orang bini lebat sabar si nomor 2 papelak kapiaki papelak mun karing bini kapiaki artinya deur mah si ocak papelak kalangkong sabora tenggula sampai mangki satu hadis nang dalam kitab Ongkutulujin man bita agaleroh dia pun saya itu manistaro say'an li'iyalihi Allahumma sholli ala Muhammad lanjut pengajian dia pun hadis gitu manistaro say'an li'iyalihi summa hamalahu biyadihi ilaiha hattallahu dhunubahu sab'ina sanatan sapa-sapa orang laki mangkat entar ajalenan depak ka tengah jalan meleh setong ikibah bentanangah depak karomana ibaki kabinina ibaki ka anaan maka hattallahu dhunubahu sab'ina sanatan bi Gusti Allah tu sana orang laki jadi ya kosot 70 tahun amin kok teh
Kalau pai make arah apa jai palos nasokoni kana kalau pai kiai hidayah ro are me goros-goros kiai deh kana kaler yang dinara bentar selamat kafi amin Allahumma artena ada rematan imam mun sambian andi pese 100 make ben syariat isoro lampek ka orang saya mun andi pese 100 kasih tegak pitat imam artinya dari mana andi pesen 1 seket masuk ke bini telobolo sodeko dubolo masuk ke kapeng napa kapeng bikin di bagian rokok nih ke rokok mau tak rokok cia condok nih katanya Allahumma sholli ala Muhammad mantar selamat agapi jadi papelak mun gabi ini nah kepiak mulja ring bini kita mulja teritan ring bini kita mulja nun gelanun panapah kalau kau enak orang laki saya tak mampu ikal aku banding bini setuju kalau kau orang laki mampu ikal aku banding bini setuju bitong mulai di baba ngare boh banyak ring bini ngare alandu banyak ring bini alandu sampai nyetir motor nyetir sepeda ngelarkar keng talangkong bola bade sing eding bu embuk mun bade sing eding mun sambian bu nyetir sepeda tak langkong mun neng ning jalan raya mun ali tinggiri ceu abi luka kanan bu anak pakan serese ibu dinah aduh bu lagi buru setengah jetong di beri tamber rumah yo dengan beda acara nang ketapang pancor ketapang ti setengah 12 setengah jetong di beri tamber ngocak ke supir jos langsung ke anu rebolana kuel siap langsung ke jos aja depak ke pakong pangrim sekali nggak ada apa bud buda bumbu ya arah apa bumbu ali tinggiri ya bilu ke kanan iya Allah jadi kabala ke bumbu mau nasi bedan mau di tinggiri ya bilu ke kanan Allahumma sholli ala Muhammad sampai ke tentara polisi Allah tentara pas pampres bini kepi mampu kalau kau nareng laki kalau aku bandeng bini king tak sakapi nak kalau kau nak orang bini tak imam mampu kalau kau ben orang laki napa pertama ngendung nomor 2 rembi nomor 3 nyosoe tak bisa saya telok nih tak bisa Allah kan makanya mulja akhireng bini tak imam orang bini saya bekal ngandungah putrana ajunan saya bekal tak lakung boleh tak imam cek ras keras mun kering bini cek ras keras apa reng bini isro kabin beni isro pokol orang bini isro kabin beni isro pacentar orang bini isro kabin beni isro kiri orang bini isro kabin isro pangandung iki napa iki kila paham pangandung cek bu amboy tadi mah Allahumma sholli ala Muhammad mantir merdiah amin Allahumma abah mun bahan di anak sepuluh pasti tiga ya kapi deh kalah nyaman di anak 2 aduh jika keruhunannya ada 2 setungna lah mangkat entar ke pasar kol pajung depak ke tengah jalan tabrakan mate tak ada kali setok setung nih suruh ngelain ke sumur keker ke dalam sumur mati kia teh tumpes lo berdosa kali mangan banyak kebayana alhamdulillah ampun sampai nikah sahaus cukup mah lanjut tak jadi apa talangkong sapora nah gula benih yang tak ngetek apa datu nengay aneh saya budian rugu-rugu lagapi nih kaca mare ngaji gula lambat angkan aku lagi ibu yang jeng aja haram jeng aja dari ngetek ke telur-teloran garis setong ibu teh mangkane suruh lanjut nyaman lanjut deh kok itu gua tak ngetek tak buru Allahumma sholli ala Muhammad saya pertama pasabar nomor 2 papelak saya nomor 3 saya terakhir tak imam absen motor ke ajunan saya nggak pin bininah keangkui lebur seneng ibadah masemak ke Gusti Allah terutama lebat solat apa sabab barokana odi kayak itu tak imam barokana odi baik bagus barokana rizki barokana umur
barokah keluarga benak potoh satu je barokah ilmu lebat ibadah ben semak dek ka Gusti Allah. Itu kayak ngai tak imam salat terutama salat kan sampai ide buaki debun ulama ma raaitu ahadan fi hayati aqama as-salata bi waqtiha wa khusyu'iha wa adabiha illa saluhat umuruh. Angkok mulai lambak tak toman ngatale manusia si abajeng tepak ke waktona khosok ting abajeng tata keramah abajeng elaksana aki illa saluhat umuruhu kecuali jember odiin wan saruha sadrahu benegah dadana wa tasahhala rizquhu ben gampang rizkina iku. Amin ku teh. Mecek saran deui reng dina. Amin Allahumma. Mangkana saya nggak sholat pas paling terakhir tat imam kayak nggak hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Artinya ada remah ajunan tat imam mun bedeh tengka tak saya antara na keluarga cek pakai ding kereng lain. Napa boleh sampai tatanggeh tat imam saya nyidinga ma teng tuah pakai benteng tuah mun bisa cek pengeding tat imam cek pengeding cek. Le mun bener nggak bungaan tat imam mun bedeh saya ngaku nggak pakai ding termasuk kering tua pakai ding pamelo tat imam lebih tinggal lama pertama tinggal malam pertama kapan lagi lakukan nah mari atau loro cek anu lepas kalau war wabut kesaki deh ro ngocak mat harai capok mon sedeh deh iya ro bunga tak bunga alhamdulillah mantar barokah mantar manfaatah mun wakil tak ningnya banyak penting cetot ya kan lurah Allahumma sholli ala Muhammad mantaran kalaban sabab barokah pengajian sesakit tertuli baras sendi otang tertuli majar sekitar ada pak ke Mekah tertuli dapat ke Mekah selama ada pak terdapat boleh ke Mekah kalaban sabab barokah pengajian mantaran mantan anyar terteti keluarga selesai dunia akhirat amin Allahumma kalaban sabab barokah pengajian abdina sareng ajunan tertek pamati abi Gusti Allah kecuali mati kalaban nyambi Islam ben iman amin Allahumma mana ibadah kajang kulangan pamator kak dinto murni dari kebutuhan abdina tibi nyok napa ngapora sesobung batasah mana ibadah saya kak dinto murni dari ajunan epon Gusti Allah malar muga barokah malar muga manfaatah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.